veče. Dobro nam došli na veliku godišnju zabavu Kulturno-umjetničkog društva Dukat. Dragi gosti, večeras uz naš program i druženje obilježavamo i Dan državnosti Bosne i Hercegovine, naše prve domovine. Sada vas molim da ustanete i da zajedno poslušamo australsku i bosansku himnu, kao i da zajedno zapjevamo već tradicionalno Jedna si jedina. Svim Bosancima i Hercegovicima širom svijeta sretan dan državnosti, neka živi Bosna i Hercegovina ponosna, prkosna i vječna. Sada bih pozvala naš Kud Dukat da na najsvečaniji način otvori ovo večerašnje druženje. Hvala vam svima u dio naše Kud Dukat porodice. Također večeras imamo i naše predivne Bosnjak TV tim koji će napraviti video zapis od večerašnje divne svečanosti. Večeras je s nama Kud Zambek iz Sidneja. Molim vas, jedan veliki aplauz.
gosti, sada slijedi jedan poseban umjetnički trenutak naše večeri. Dragi gosti, sada slijedi jedan poseban umjetnički trenutak naše večeri. Na scenu pozivamo Aišu Hadžiahmetović. Aiša je profesor bosanskog jezika u školi bosanskog jezika, urednik SBS radija na bosanskom jeziku. Molimo jedan topao aplauz za Aišu Hadžiahmetović. Hvala Senada, hvala Kud Dukat. Ja sam zaista počastvovana što sam dio ove vaše svečanosti večeras gdje svi zajedno proslavljamo Bosnu i Hercegovinu, Dan državnosti. Pjesma se zove Poeti. Kradom pišem pjesme, sklonjena od svijeta, i u tišini svoje sićušnosti otkrivam sama istinu o čovjeku, prolaznosti svega do čega je stalo, o jadu što čuči u svake kosti. U mračnim slutnjama nazirem priče o onima što mi još uvijek kroz krvotok puče, kroz gene mi prolazi nepoznata svojta. Promiču hodnicima snova neznani junaci, bludnice i hulje, uzvikuju riječi nemušte i gorke, a načina nema da im jezik prozre. Šapuću preci iz daleke Bosne, obeščašćeni, bezimeni, ponositi, tek znam, ljute se i mršte, na sve što žudim okivam u zvijezde, pečate neshvatljive poteze kojima zaprepastim one što me vole. Hvala. Duga zimska noć, majko moram poć, druga trage dobre, za sve u pomoć. Ako se, majko ne vrati, nemoj me zavrčezati. I proučiti Fatiju, nek me ona isplati. Samo još jednom da mi je ispe černecke kapije. Poštovani gosti, sada na našu pozornicu dolaze naši dragi prijatelji iz Melbourna, kako mi to obično kažemo, sa one strane Melbourna. Kud mladi biser. Ovo društvo okuplja djecu i mlade koji s puno ljubavi i predanosti čuvaju također bosansku tradiciju, igru, pjesmu i običaje. Poznati su po svojim živopisnim nastupima, prekrasnim nošnjama i energiji kojom osvoje publiku. Molim jedan veliki aplauz za Kud mladi biser i Melbourne, koji su naši dugogodišnji prijatelji koji se uvijek rado odazovu našem pozivu i uveličaju svako naše druženje.
talentovanju violinist Lanu Šapčanin. Mladu umjetnicu po svojoj izraženoj svirci i prelijepoj interpretaciji tradicionalnih i modernih kompozicija. Molim jedan veliki aplauz za našu predivnu Lanu Šapčaninu. Osnovana je s misijom da očuva i prenosi bogatu kulturnu tradiciju Bosne i Hercegovine na mlađe generacije bosanske dijaspore u Australiji. S obzirom da je Klub Dukat aktivan već 18 godina, kroz ovo društvo prošle su čitave generacije.
strana zara iz naše čaše. Od kada me više ne voliš,
doć, majko moram doć, droga pradjedova za tvoju pomoć. Ako se majko ne vratim, nemoj me zavrčetati. Pusti jednu suzu tihu i prouči mi Fatihu, nek me ona isplati. Samo još jednom da mi nisme dženecke kapije, da krila je sana, stigne mi strana sana iz naše čašije.